Soja na našich prostoroch ostatních rokov dostáva vše väčšiu váhu v parastoch, zamenujúci na poľoch žito, ktoré vše menej cenené. Toho roku soju v Srbiji zašatilo za najveće po teraz, a včasni sorti už pokošeni. Bula Balkan i toto otlačenje, to bilo, a tu blisko 23 meteri po jutru. Nie bilo to loše, думам, jakše tu kreće prinos, ruša prinos u stvari, hej, od 18 do 25 meteri, ani som nečul, že dahto ma vecej. Tu sam dosť zadovoljný, ona prišla na vreme, a to ta druga, na drugih poljah, co mam, ona išće željena. Izuzetno dobro sme prešli toho roku, 26,5 meteri po holtulu soji. Bardzo dobra soja, to stvarno. Cena? Cena še ne zna ještě. Cena 40 dinari do 42, ali še cena ještě ne zna. Znači poziteljo? 40 dinari je varili, že budu placiti trenutno, 36 dinari placa avansno i 40 dinari. A to se 40, tako je može budu vyplacenih varili. Soja za svoj rozvoj mala ideálne uslovia toho roku i iljem tam boli dajaky nepohody, urožaj nižší. Fachovci hvaria, že cena i popri obsjažných količestvoch, ktoré še majú pokošiť u Srbiji, ostane dosť výhodná za produkovateľov.